Pozdrav svima iz predivnog Rovinja. Dragi ljudi. S obzirom da je u Điru veliki, najveći ikad popust povodom Petinog rođendana od čak 47% na sve njene online programe i knjige, odlučili smo objasniti najčešće pitanje koje dobivamo, koja je razlika između Pospremi glavu online programa i Pospremi glavu radionice. Pa ćemo sad samo ukratko objasniti da znate u čemu su najbitnije razlike i što odabrati za neki početak. Pa Petar će sad ukratko objasniti samo Pospremi online program. Šta je to zapravo, kome je namijenjen, od čega se sastoji i kako može pomoći ljudima? Evo ovako, dakle Pospremi glavu online program ima 7 modula koji se otvaraju na tjednoj razini. Dakle, program traje 7 tjedana, ali ostaje od klijenta doživotno, što je potrebno s obzirom na to da kad se ljudi vraćaju modulima, vrlo često se čuje otkrila sam novi sloj poruke, nešto novo, slušam te 10 puta dok mi se ne ugravira što je hrabrost. Moduli su hrabrost, samopouzdanje, samopoštovanje, muško-ženski odnos i ljepota, uspješnost i tjelesnost. Program je dakle obogaćen još sa 5 vježbi psihofizičkih za samopoštovanje, 7 odličnih zadaća za samoanalizu, kao i 7 PDF-ova s glavnim mislima predavanja. Sve ostaje vaše doživotno uz moju podršku putem WhatsAppa svim pospremalicama na svijetu. Ja unutar 24, ne znam šta bi moralo biti da je 48 sati, odgovaram na svako pitanje što im nije jasno iz programa ili ako se žele pohvaliti, pokuditi, dodatno obogatiti, na koji način primijeniti neki alat u svoj život i tako dalje. Također dobivate pitanje za sklapanje ugovora sam sa sobom i evo moju dugoročnu podršku svim vrijednicama. Ono što moram reći za program je da je prvo bio napravljen za žene, tako da se obraćam kao da se obraćam ženama, a na kraju u Pospremi glavu, osobito u radu 1 na 1, tko želi mimo programa i radionice obogatiti svoj rast i napredak, imam više muškaraca nego žena. Također vi ste na platformi kad uđete na program i na radionicu, ali na toj platformi ne vidite jedni druge. Čisto da se zna, osim ako neko želi javno komentirati, dapače i dobrodošli. Program dakle su bazna znanja na koja netko ako želi kasnije u radu 1 na 1 nadograđuje ovisno o svojim izazovima, željama, preferencama, situaciji, kontekstu života, dodatno konzultacije 1 na 1. Zašto je dobar program i kad se radi 1 na 1? Zato što se onda ne gubi vrijeme, ni novci, ni živci, ni trud na bazična znanja. Već i klijent može u 3 ujutro, u 6 ujutro, u ponoć gledat gdje god. Možete pratiti program i kad god i neograničen broj puta. Dakle, nije ono kao mnogi webinari, 4 put pogledaš ili 12 put pogledaš ili isteći 4 godine, ne. Tu smo da otkrivate, vraćate se programu, obnavljate znanja, produbljujete poruku, namjerno su višeslojna predavanja, koncentrati, da bi što više ljudi moglo što više benefita iz programa izvući. Sad, ako me pitate da li prvo program ili radionica, rekla bi prvo program, iako je popust toliko ogroman i ne znamo da li će biti za idući rođendan, da bi ja rekla iskoristite priliku imati oboje, ali krenite prvo s programom, jer u radionici, u prvom dijelu radionice je sinteza programa. Dakle, samo sukus nije tako detaljno razrađen kao u prvoj edukaciji koja je program. To je, odmah sam s time prešla na opis trodjelne radionice, čiji je prvi dio sintetiziranje cijelog programa Pospremi glavu. Onda je drugi dio Daliborov. Da, u moj dio radionice je kao i uvijek, znači radi se na najbitnijim informacijama i alatima za što se tiče tijela i uma i nekakvih stvaranja rutina, dnevnih i večernjih za optimizaciju zdravlja i dugovječnosti. Tako da to je moj doprinos od nekih 90 minuta u radionici, a druga 2 bloka po 90 minuta su Petra i Brigita. Cijena programa, znači online programa Pospremi glavu je inače 150 eura, a sada je samo 80. A cijena radionice je 200 eura, a sada je samo 106. Tako da stvarno
ogroman popust Prilika i koja se ne propušta. pristup programima i radionici imate dugoročno, zato što samo praktički na platformi su videa i vi se ulogirate i kad god hoćete možete gledati. Preporučamo da se gleda više puta jer su stvarno informacije su toliko vrijedne i bitne da ih treba više puta ponavljati. I po meni to je nekakav taj prvi korak u tom nekom radu na sebi, u tom nekom najbitnijem doživotnom projektu praktički koji nikad ne prestaje. Ljude možda nekad odbija taj naziv, pospremi glavu, misle da je to ne znam šta, ali zato se trudimo objasniti da se ne trebate toga bojati. To je jedan najljepši mogući rad sa najljepšim mogućim ishodom i kada se pospremi glava, onda tijelo dolazi samo po sebi, što stalno ja isto govorim da je zdravo tijelo samo nusprodukt zdravog uma i zdravog duha. A nažalost većina ljudi ide obratnim smjerom, žele prvo srediti tijelo pa misle da će onda glava. Ne. Da, želi srediti posljedice. Tako je. A tijelo i bilo šta drugo je posljedica, a mi kroz program tretiramo posljedice, ali rješavamo i uzrok i zato je to dugoročno. Tako. A pospremi glavu u stvari opisuje da je to jedan proces donošenja reda u mjesto u našem životu koje je izvor toga kakav će nam život biti. Tako. Dakle, ako namjerno su dvije moćne riječi u naslovu, pospremanje, dakle red, harmonija, vrha, okvira, dakle glave. Nije bez veze pospremi glavu. Puno smo drugih ponuda dobili, ali ono što je iz srca mog izašlo pokazalo se najbolje. Također program koji se prevodi sad na engleski ostaće, neće biti nikako drugačije clear up your mind ili bilo što drugo. Ne, tidy up your head. Ima malo i jedan taj štih dječjeg naziva, pospremi najvažnije mjesto za svoj život i živote svojih voljenih. E sad, Dalibor se još u svojem dijelu radionice tiče zdrave prehrane, dakle disanja, a u trećem dijelu radionice do izražaja dolazi sukreatorica programa, iako je ona i u prvom dijelu radionice sa mnom, kao što je i znanstvena poluga programa u samom programu, iako u programu online. Ja sama držim predavanje, ja sam njegov mentorski, predavački i pedagoški dio, ali ona je znanstvena poluga. U radionici je ona sa mnom u prvom dijelu radionice i sudjeluje u predavanjima koji su, dakle, koncentrat programa. Onda je Daliborov dio radionice i treći dio radionice smo Brigita i ja zajedno, su kreatorica, dakle, programa i ja zajedno u pitanjima za samoanalizu koja su mimo ovog programa, dekonstrukciji negativnih misli, gorući problem. Mnogih, nažalost, sve generacije obuzima, osobito danas mlade, to mi je jako teško i bolno čuti, koliko ljudi danas ima problema s napadima negative, sumnje, straha, koliko je ostalo kondora u krletkama, koji me znaju i znaju moj rad, znaju koliko volim te usporedbe, nisu krletke za orlove, citat iz Ja sam Petar, nećete me slomit, koji je također na popustu sad i veže se na program. Znači, bavimo se dekonstrukcijom strahova i negativnih misli, samoanalizom, iznimno važnom komunikacijskom vježbom Poker Face sa protunapadom, to izvodimo nas dvije zajedno. Ona vodi dekonstrukciju negativnih misli i ona vodi meditaciju za kraj i sama radionica završava jednom flautističkom dionicom od moje malenkosti koja, kako bi rekla, dodatno nas treba transcendentirati u onu pravu stvarnost, ne ovu materijalnu, nego onu pravu čija pravila kad ne poštujemo osjetimo posljedice i u ovoj materijalnoj stvarnosti. Dakle, pospremimo ono što je najvažnije i izvor je svake vrste harmonije, i materijalne, vidljive i opipljive, i nematerijalne, koja toliko utječe na sve u našem životu. Da, i još sam zaboravio reći da za knjigu, znači čak i da ne možete u ovom trenutku iz nekog razloga se priuštiti program, barem krenite sa knjigom. Evo, knjiga je sad na stvarno velikom popustu, umjesto 20 eura, samo 11 eura. I ona je isto super, znači na neki način početak da se krene sa nekakvim radom na tim najbitnijim nekim. Da, knjiga je u biti udžbenik, dobro ljudi Tako kažu je. da je to lektira i udžbenik za život, ali pa ju čitaju prvi put i ih proguta scenarij, onda drugi put krenu sa olovkom i flomasterom. Apsolutno toplo preporučam, a moja prva knjiga je vezana za ulazak u svijet čarobne glazbe
klasične glazbe na čaroban način, pričom do glazbe, nema veze s Pospremi glavu programom, ali može jako puno vam otvoriti neke druge stvari, tako da si i klasičnu glazbu implementirate u život, a kroz 432 Hz najzdravija za čovjeka. Znamo da se može dobiti samo benefite za svaku vrstu zdravlja čovjeka. Tako da evo, uložite u sebe jednom za cijeli život. To je u stvari, kako veli Dalibor Koncentrati, to je u stvari kao jedna online enciklopedija. Doživotno je vaša, nema isteka roka. I još autor enciklopedije vam je stalno tu na WhatsApp glasovnim porukama, znaju svi koji me znaju da se ne štedim u podršci svim hrabricama, muškim i ženskim, globalno. Da, ključ je u toj podršci, jer ono, to svi kažu, često puta da ljudi odustanu upravo zbog nedostatka poruke nose. Podrške. Ok, znači na oba naša web sajta možete kupiti i program i knjigu, znači daliborpetinić.com ili petrahajsiner.com. Jedna razlika je što na mom webu imate besplatnu dostavu putem boxna paketomata i više mogućnosti plaćanja. Tako da sve ovisi kome šta paše, ali kao god biti odaberete nećete pogriješiti i tu smo da vam budemo podrška i da vam pušemo u jedra na ovom vašem najvažnijem životnom putovanju. Kako kaže Dalibor neki dan na Poreču, na promociji radimo vojsku zdravih ljudi. Tako je. A vidimo se između ostalog i uživo u ovu srijedu. Ko živi blizu Rijeke, Opatije? Da, Pače nije ni Zagreb daleko. Ko hoće doći, znaš da nam dolaze ljudi na radionice i na promocije, ko hoće nađe način. Ulaz je slobodan u prekrasnoj konferencijskoj dvorani hotela Navis, novo izgrađenoj na hotel, s prekrasnim ljubeznim osobljem. Dobrodošli na ljetni event koji vam može preokrenuti život, promocija Daliborove 6. knjige Čovjek u 19:30 uz osiguran parking. Tako da evo, slobodno dođite i povedite koga god tko želi živjeti puninu života, odazvati se unutrašnjem glasu i spreman je uložiti energiju za ispravan put. Super. Vidimo se onda. Velika pusa svima sa jedne rovinjske klupe uz evo zvučnu kulisu koju ste mogli čuti dok govorimo, ali evo bili smo slobodni se javiti. Puno je upita stiglo vezano za razliku između online radionice i programa jer je oboje na popustu, pa smo odlučili ovako vam se javiti spontano sa jedne klupice i poslati puno pozdrava, pozitive i čvrstih zagrljaja svim vitezicama i vitezima od nas. Vidimo se onda ili uživo u srijedu ili u online programu. Pusa velika. Pozdrav iz Rovinja.